Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang istimewa kepada anak yatim dan piatu dan santriwan-santriwati dan kepada anak kaya yang berprestasi ataupun yang merupakan sahabat Pak Min ataupun SD, dan kepada orang yang telah yatim dan orang berbahagia. Yang merupakan yatim piatu lain, yang merupakan baik lain. Sedangkan ini kadang-kadang saya fungsi lawan ini. Yang lagi naiklah nabut, yang tetap sama. Kata konsekuen berlam, akan nama dan lalu mesti ini ikulah. Katanya tak sama dan tetap apa-apa. Anda buka apa Anda buka dah. Kabar. Jangan balik, jangan ke bar. Jangan ni nak. Obey. Sampang di sana. Berangkainya. Tidak ya. Ini juara salam. Generasi dulu nak dibagi santunan.
Pulang dulu. Depan, dulu.